nsɛm ɛde firi nafa ɛno nti no yɛ krado na ɛtena se din ne nyinaa yɛnkɔtie nkuranhyɛ nsɛm no yɛwie pɛ yɛde asetenamu hyehyɛ yɛ gu apono so nyinada yɛde bɛbrɛ mu ɛnɛ yi ɛsiane sɛ ɔne yɛn adi ne yiye nti no yɛtue ho ne yɛtie papa ne itakotego nkuranhyɛ nsɛm ne abasia mede ahobrɛaseɛ ɛna mede ma akɔ aba ne dɛ so abadwumadie so maba bɛsom wɔ medin a megye soɔ ɛne ne itakotego wɔmɔde anafrɛ obi ɛ na kyerɛ sɛ afei yɛkyɛ nyansa yɛbɔ bra na yɛ nkudimdifoɔ kandifoɔ yɛmma kwan ɛma yɛnya nkoa ɛmmɛ abrabɔ da deɛ ahyie biara no yɛbɛsua deɛ atumpɔn akɔ anim me no ahyɛ dwumadie bi ase a me sɛ you have to learn to be a leader and don't become a slave to the circumstance of your life mini baby a wote sɛ mmere a wotie mi ebi a sɛ mmere na asɛm ato yadeɛ bi aka wahyɛ woyɛ apaba menya mu you see in life leaders understand what matters leaders understand what matters wɔn a wɔyɛ akandifoɔ ma wɔn abrabɔ wɔn nkɔsoɔ no na wɔnyɛ nkoa ɛma abrabɔ no wonim deɛ ho hia wonim deɛ fata adekyin yɛ nyinaa si dwam yɛkɔpɛ yɛano aduane ɛti ɛbɛyɛ nama bebree ebi nam baabi sɛ mna meka sɛ kura no wɔte sɛduase otwa kɔtakɔta na adwene sɛ ɛyɛ ebia na awerɛho bi na odie ebia na obi aba hɔ ɔtɔ adeɛ wɔde ntoɔ na nam na adwene sɛ ɛyɛ ebia na aboa kwan bi so but does it matter is it important wɔn yɛ na mpanin si yɛ wɔ adeɛ nyinaa ho kwan na nyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn asekyerɛ ni you have to decide Asempa to say FM. what matters to think about what matters and to do what matters sɛ asɛm to wa sɛ sɛ wobɔ ti mu pɔ na ɛka sɛ adwene a medwene ɛsombo ɛma kwan a mɛkɔ no ana adwene we na ebu ma bam woni pa me ne nam yi asɛm a ɔkan ɛsombo does it matter ade a me se me kwakɔ yɔ ne day does it matter for my own well-being and for the well-being of others obi ahyɛ abufuo me mɛyɛ ne bi ne day ɛho hia woyɛ wie a ɛfasodeɛ bɛ na de ba anugwaseɛ bɛ na de to wɔ empo ade bo ha wadwe ɔsɛ nyame yeye bɛma ma hotɔ 7 minutes yi mu ba nyame bisa ne sɛ minute ntia da wani mu no aso bɛma mfasoɔ bi what you need to do to your life is to ask yourself that nyame hye diame die nyame ka aso what contribution would it make to grow me to be respected by others would it influence the direction of my life towards success wahono nyame kokai diame ye ne samre no diame susuo yi onipa amene nnam ento ase ade besa ana afe ne mfie mienu akire no ene ye we ne kasa we no ehe na de me koduro emfasodie be na eba me so na ba nkrofo so you see before you can identify what matters you have to own up your own mistakes and limitations identify and say look we my brother so mfon so ni kwan we mekasa enye ade we mayo but emfo wo buo ni nkan mreme identify and own up your own foolish ends mean to say there are decisions and actions we make as sabita frache enkwasi anyama but emiritiam no aboyan ne akunkon na enso so eno nche so ekwanini it means you have become a slave to the circumstances of life and o chere dia woko as obi ayo bibi na eye wo ya na o hye so usu a o ya kwa mani pakoro as wudi hia na nti wodaf dam na enye yi why ya kwa ma ohia seka ohia ba ye no na epe bibi wo say ya na wo pem mo bia na ohia ba ye wakwa na ya kandini am ohia ko ya no twa wa no ana o ya o de anya fata no ka wo tobo na a kire nse bema na ye me yade nanso me nyansa kire me se me de che wo na me ko banimu abose nipa kro no wa ya kwa ma nanso wo kan ye no ya wo kan bi no ono da ne kandini na wo kire kwa afa so nti o kan no aka bi enye therefore you need to understand what words matter kasa ben na esombo you need to understand what thoughts matters. You need to understand what actions are important that will drive you towards your goal to become successful and a leader. And you need to identify your own mistakes. Well, when for so what are you? What them when for so away? Well, when for ya there, well, cause ye idea with ye. I am from Swana Mayo. Nanso ade che no asa ye biom asa krachi bia meni no no nsa okodira bia ba no atwa wo ba afia no nya hangover amen ensame num biom ma bre enfom so no ye yo ento asa de besa so ene me num ade chani mu na empo feeling amenya no nko no wanom no de to aso. Life will threaten your well-being. It is up to you to make a decision that I will do and I will say what matters, that whatever I do shall contribute to my own growth and well-being and for the well-being of others. What I say, my brother me boy, and I'm a baby mama kwemu. Ebi ase sefata. Ebi wa me force me ya be boa me. Nanso so me fa de sefata. Ya sombo. Ya ento ase meka anama yo awie no. Dodo no abehunu se. Na ka na no me gyina pempen we so. Na me pagya me mu aduru ha. Woni a wo hia won bo wo se. Efrem pani a wonya ho no.
ya anwom sa osua bibiyo na wo fa de sombo yoye. They dealt with what matters. They never create problems. They learned to solve problems. Minia. Maybe out here bia. Ubetime asore ne. Na why dey safata in their sombo. Na enter se bosomi enu kono. Wa be say gradually things will change. Gradually, with ideas and inspiration and doing what matters, you receive rewards. Asempa FM. Mania, you need to be a leader, not a slave to life circumstance. Uno nyame entina. Asempa FM. Asetenamu. Asetenamu. Efobia. Aya no kware yasetenamu fobia ho. Na anopei ya papa ni ite kotego wakana sam no tie enso emu edu wose se wo ye bibia bomodin ase wo ankasa no ubenya ahotoso na emom no menye wo mistakes no na da bia wonka so ochina megyan ade achia no wasan ye bio ochina megyan na no aye te se aboa kokosachi da bia enso beto bia no enso ni gya eto a wobesene dan enso enso ni gya ya na ne wi afi na se abrabo aye boi wankasa wanhwe na ade bia wo ye no wan take responsibility for ade na wo ye no na obi wo ho a wono aye ade na wie no odi kohye obi blame games say yan take responsibility amfa manyan ye ne ye bia ye yeso man bia ye yi ene enuoma bia ye kansam bia ye kan ene da ache no ne esi ani susu ye pese ye no ye ntimi enru ho esan say ye nya reliable with our own selves ye ntimi emman yankasa ye nyi ye ho entumu ye nyi ye ho eni enti anu ntinu ntimi nyi obi susu eni so ati ase eni ti ade bia ye bia ne ye hunu say ade we sei no eye me responsibility ekoyi a eye me responsibility ankoyi susu a eye me responsibility na se nyina etimi ye ne sa ade a ba bia bone ne beto bia no ye behunu ne etimi afa ne asiesie na etimi ama ya ben eye ye nisu adi huna ye wo edima ya brapo sa eni tiawa de papa ni ita kotego nkranhye sem ode baaye no memedia mabbo mu no ena mesomedia tudwa no eni nti no onyankopon omoa yen na ye nyina yentimi nru ye nisu ade hunu ho ewo bra ye hyehyɛ ye nioma yie ne asiesie ye nioma yie ne ye nioma yie na amada ache aso abapapa ede amayen ya setina mujumadi wo hwa wo bre na abono ndo pounds ma aduenum ye no 10 na anopay Dr. Asajam atena ase a ye behwe ye mpom de ne ho komotwetwe anopay owosimadu enti no by 32 pepepe na ye di dwumadie no e de aba awieye fa eye ye komotwetwe fa ya pom de hu doc me mo ache ye na ma na pacho ho te sei no you man anopay de abrewa me na me wo ha na wabeto me ja habre o ona no you man me so de baby fi de boni ni ho again me jana ho na so de da ye no juade bia ye no e bonu ndu an medru ha na me no abetwetwe nkomo afra pom de no kware eno enti medru yo meda wase ene me ma mo ene nantie so waba mo akwa aba so shirt no so efe pa to me friend ahwene pa nkasa ahwene pa nkasa efe pa efata wo that's man color no so very beautiful the blue and the yellows and the whites efe yes na what you twa mu dog ye be hwe eye the can say ye actress no eye coronary actress no diseases ananyade wa etimi fa yen coronary actress no so eno nti no coronary actress ai enyare wa etimi efa ho no edeba ye bedidi ho nkoma na no penso no ye beto aso from last week because edu baby na esa wo sorry no na fe nkomo no ayede eno nti memu akwanya no na ya to aso afi baby na watwe a yetwa mu ye di esi ye no you the kind of mechia etiefo that without obiase sabri emre du so no yapom de nti na watwe wakonwa unua bi nso
ebenwa na unim ne number friend no nti Asempa na nkoma ebetwetwe na ehia pa ene na otwe ye kan ho asem coronary artery disease ema yehu se akoma mu yale anase cardiovascular disease yale a ede akoma intini moja na mu atimonya stroke ebi chronic coronary artery disease na yehu se akoma no yakichem enye ade baako ohun se bom baako na emum yakichem chambers ajese chamber bia won adwuma mani padua no na yehu se efa baako intine ho na ho ne fe no coronary arteries yehu se sa coronary arteries ne de ben akoma no part wo onsa nifa so ho ntini no ene moja ho na emframa wo moja nim ene said esi ebo ene hia akoma no bre ho no friends of my cardia session no eno hia sa moja no ne emframa no se moja no enkwa de ba ena se ekonso bro so a eno so de ba ni nyina na ekabo mas coronary artery disease enti yehu se eye yale a intini na wo akoma no coronary na yale no ebeba na chese untini no a emoja no from arteries no na emu pupu ana cartoon ana emu si ena yehwe hu adekro so a etimi ma ne basa ema yehu se ekro eye ebia kese muro so ebia na wamaman akosoro ana o pressure intini na moja famu no eni moja no eni akoma ne bono yale abem ana empo atherosclerosis yes intini nkasa o wedi no intini nyina asisi eno na mai cheche musobo na nipa de ne se bro ho ni sai titi ni night titi ba bia titi ana empo nyini nipa no nyina na onoma nso nyini na intini mu nyini intimi nyina na emu eye dene na emu sisi intimo jane na emu intimi nko na ma wanya coronary artery disease ena yehu se edien na wonya sayale ya edeba ema yehu se ema home ye dene home onam kakra bia no abre utu na ozo ote so ho udi na chikura ote se home no home kura ote wo se meka se kura bu na home ote home wo akiri ema yehu se etimi di tiyale ebetimi ama okukui na oya ebetimi ama se yale ne ba no ampe wasman kan etimi ma esichiri esanse esichiri no nyina ehia intina afem sentino so entimi ma esichiri glucose no kwa na other cells na wo ho no omunya aduane ni intina omai deficiency was that glucose na ne afa juice intiekofa diabetes mellitus part 2 no na ediaba ema yehu se mebo enti se glucose no do so fam ojo so na sichire oti sichire kan wo no kire sei ai glucose na enye da bia dakro bia na bia tesa eno ntina se basa no a se wote dia wote se nyame boa na wa otimi test hu obo otimi de ne sakura kan hu na yewo well ya advice se wa koto aduru no tu hu na mo entem na bra na indi kan check ehu se level no wosora ya mo aduru se o bia wo nim dia o test na ye waduru bia wa betimi akoto na dia eduru dia mani basa ne se eduru no eba na ama abiebie cells nim the basa at least no onse ma bibia intina ese gota na insumemu in the glucose so from moja na ko bibia ko dia na mami we dey intini ye dey cancel we dey nerves ting tikura just ye ni kura intimi fa hu intimi fa just no sa de enche na asi o no ma hwe ye pe no naka eno de no sisi a na bo se on site titi no night titi no na se kesi ni biko si dia na asoma ba obu anti ni se titi a ye kenyina on pemu a na watwea na kesi na kusi na fide na atake akoma no ene no na wo ha na bo sa akoma ni bo peli na obana
person kakra bi ana ono bi kura da ono person na anya sa otimi kura from nya attack ana say na akoma na te enti no enti no e basa na esichire no echekire onse esichire ba obi a ede enti eba na esichire no so ye aduane a ye di enti a combination of insuo amamman esichire glucose acid bibia oni pedua no bia ka ho na ayi bibia itwan tin enti bo se na redie no atitale de enti nipa na yaw bebia enti na diabetes yale no de se etna so chekwa na bo se bibi twawa enguda adente bi twa enguda bibia ye sichire atitale tan esichire so de bebia obia no ho de abo bi apɛ ho ti bo se kurukuru tu a o titini na homini papa bi ana menene tiache no titini na ho sia se no diabetes ye kwa ni fifa yinim o titini na ho se na ho afina ho no kwasi mo hwa mame o afi olumana saa no olumana di wuye ena ke o se etwa ne nan on so mi entwa nti ho anwe ho ena ke so de fam wenti esiche no de ese ma o wo chia nkebe bo yale bi abribia no ehia me pa o sete bia oni ko ho esa se pressure de minsuro pressure de se ye chigana fo nyina de o mato severe pressure say ye check obia o pressure the only pressure or low pressure the only high pressure or low pressure and the pressure de minsuro na mo message sabe kan ho diabetes sabe kan ho na de asoma ba yanko yawo simam yes enti ni nyina ne se ye kora na sayale etaye me ma chema na etaba 50 years ekono na samle nam ye ni die ni ade na sentino obi kro 30 years a obi ho na onya coronary disease nemum se mu nyini dia na emfa ho bim na de ba ko so kro se etaye abrofo chen ye ebibifo na nam se abrofo no mo nim die ne kwai animu ntino onten hu so mo tanya so se o hwa stroke no wo ha pa so ka ye ne ye no ne ye weather no heat no keni kwa se ka your friend say stroke no wo ha more sa enso enam edidie no ne no mana abaninti no so say at least no ne physiotherapy ba ko pa heat se ye kan say etuatua anase atlocrose mu tuatua na onya heat kura bi esi o hye kura de to taw bom na de to so na onya rob bi twia obewu nanka ajo na onsana titi ni nyina na ajo nanka ato na nso se no oye kura enyi ti de make chance obetu ho na mo wuni se no na otu ho na mo no abane de wafa physiotherapy ewia ya pre full supplement make say obenu dura enko ba o de obane de to full supplement so a obo se within 1 month na onya sonfa so enti full supplement de man bo ne se ma aduane eduro no aduane na aduane e di ne disi e benya no ma afrim e benya nuane no vitamins amino acid ni proteins no ma afrimu na nam se ane yenya sa no ma nyina afrimu ne yale mebrebe a e body na se obane de to full supplement so de obedi a wonya no na wakonya eno so afri full supplements na tembiana ahoto di make say so wo Europe wo America na wo to setiti wakoma wo home e hodro no orthodox one no make say nye eye koso but contact here me the number to gye free and I say WhatsApp me na me pe full supplement and also wo be no ma fra waduani a obedi na sabi eno so be boa wo empe me brenye se bia edro ho nanso orthodox one no ya na no hye ntunya full supplement na abodi full supplement de ya de bi ehia me pa so na nsia makola ba ko Russia se ko wantimi ka wa Asempa antwa me enka ise ka stroke achi no enso full supplement they say enyes last course ko be so twa but ya na de obetwa no na won so mai because of adwuma o ye any time in no full supplement de mini abia wo bia no so hia bia ye de no ma betu no odi ato ho na wafre ye betimi de bia bro bia wo bia de bebro wo Ghana so de na otua na mo no aba asenya herbal clinic
na waba beji bi no ano no ye wie ni nyina no yale bi e hawo amadika ka se yale a me so me ho aye kompo ena etwere epilepsy ena kompo no ko ami no ko na menye ho adwuma yale bia e hawo bi eteto so de akoba bia bre no tuana mo na we so nyame ada roma my insurance am twai eboa 100 cedis for 6 months oba no so be tracker 30 cedis na o lab so be hwemu 70 cedis we for 6 months o mo ka bia bi ntimi hu ade kro ti a obetena ho ama sebe yale atetew e wa mra o mo ka bia o yale ho abribia betu aba no be exercise aba physio na watwetwe ona na akoko no watwetwe wo so na nyina te sase udum do bia o ye den a wanyini nyini so de nyaba utimi si enyina no djuma enyini no be ye no na uni de no bi so de nsa ana so de afidi no de ayama enti bomode ya se sabre utimi nka wo be fa telephone number yi esa ye WhatsApp utimi ni be kasa WhatsApp so 0541 253560 0541 253560 say STDs gonorrhea syphilis chlamydia urethritis white candidiasis and asebia hepatitis B omodia say obeba Asempa FM etiti ama wonso onya ho that's papa doc nyame hira amen ma nyame yadoma that's ne yebesa ehia amen oya de we dey I say asempa yitia no so wetie Dr. Asejamna enyoma wabobọ so ni nyina mpacho doc for studio man sorry answer why misremo doc ene me sorry akọ me dase nase etie for mama doc ntu anamọ ba akụ mienu bi answer ma frɛ no why efe no wa sorry efe na doc wa sorry we wetimi afrɛ no and Asempa 94.7 yasetenamu edwumadie na mede ebremu no ene Ghana beba so ansa obo ade edru ha ane ko obo ade in the building kwami nie fantastic ma mi okuya kwami na ho tese ami ayadom me ho ye yetim po se de mi hu wa che bi no isho ma mi se de abrabo no mu chinchin mi hu wa che me hu ye ma mi onima ye feel da se pa na weekend mu di ni say weekend di say na ja Valentine for aye o mikrom ti Valentine kwa de mantimi ani bi na enya na moko ayi e fro ho say tema no me ho do mi kakra mantimi anko oh sam o mi ana mi hu de da ba to bi ho no say odofo pa wo odofo pa so say de opa yare ye bi sa na ye bre ma me say ma say mi hu say mi ko na ma bre pa na ma jai ye bre o so o felisa wa bre na wa na rest say ya nam se me koda kakra me so ya na me komi hu na afa me nti me se nya hwe nya Valentine afi bi afoforo be ba nti eno ho asem no ene Ghana asem bi koso a edi se me de tudwa se o de tudwa ye se ye kan say yi aba na yedie afi aba na yedie afi aba na yedie one where Rabaya no ye former also ye ambassador for is ambassador Zaitan oh no na dwenya papa once again me dey come here say bibi nkoyi o na dwenya papa mame etimi ko fa konko edi ko gina ayi abrochire ye kan say tray mu kosresre sika sam ye di besi cathedral na won say obroni bi man sika you said the basic cathedral. Rabi one who say obi woni this kind of one. Obi aba wan see the krantum. Also be man $1 no €1 no so onye. Just say what you want see ase. Okay, ta chance na mtre mu. Ana mtre mu, na mtre mu. Oh, some am no ye organ ha no wadun kwano no so de kwabruchi. Na ha mo ye. Vice president no so koye bi. E wo tre mu so mkita chance. E displace ai. Awa hin. E wo broche China. Somebody be sick at aye. Oh yeah, sure, but me asema okay. Oh, sir, I just me boy chire them metimi aka. Boy chire hwe. Vice president you all ba me a. Ana me say bomu na hwe sanya no kre de a ene na me so me hu because vice president you better say vice president be bo. Akọ tire mu so what this me say e wo Facebook ono John Buedu mami a ye de Italy man na wan go say you no ade omo to aso wo tire mu ayi yo twa ponkwi if me we feel the kura oti ko jaba
omote eye ye kan se mo gina tire mu papa ba wo me kita bolu ese moms kan go see cathedral since sadia okay me dey me hu ne Facebook ho enso nya bibia e hu ho dey didi mom Krista wa hu bi me phone kra man fa ma me dey me nya hu ne Krista wo hu e anope ya na me ko me hu ni na se ababa wei etimi efa sa kwan so me question say why na asoma no oh ma me say sika sere say dey obi nsoma wa na wa ko sere sika na osi ojiji in the name of Ghana the chance ye krom ha no me say me tini yi a ye krom ha ho kire wa ha enkofo yare ti ohia sika de aba Ghana osi schools anyhow ensuo ye bre ho ayare fo enya yare sa apem for da form just okay can all the negatives no? And all this is not far from the truth. Owie ye no owie no say o Jesus no near the basic cathedral ama Jesus abetenam our Ghana our Ghana crack ho I say you see cathedral ama Jesus abetenam e wo ha Ghana Jesus also be nansan ya wo and the message media minim say Jesus sent wo beba also beba so we fo ntimo ye no ma obetena also wo beba so we fo bi anim do no toilet and bath wo madua flowers kakra we dem no obetena eno tino akwala no abaya no but na asankrofo bi so ya kan say he na waye smart waka kasa bebuo bi akyere ye mpanifo David won kasa bebuo bi so atiase obi so ko kaka 3 dre yasama ofo say ebia wo dia wo mpa sori ana sa wo dia ka na ma yeti ase se yes nye sika na mo di besi sa na mo ka kire yen aba kire yes nye sika anya taxpayers money di besi ka ti do but dia na me so me bi ko ba so besi dia wo do mu nsi dia me so me bi sa ne se enti sa sika nye sika na mo di besi enti sa sika kro ye enti age ya anye sika nke enti me fancy hospitals e ma NCC hospitals ma e bi Adanka Williams nye ready so me SKC hospital ba e ready say oba support am yes cathedral bia because bia the people in Europe no bia your mad say Ghana here dey here but you basic cathedral don be boa yen enti no so wo ho tom fo say bia no na be boa me de mami abayo na asem dey sa Ghana dey no ga timi fake si wawu abra kora wo nguye na later obeka kire say e say bebre na no say ayi mampani da yire wọ́n ní sika bia kodi ni ho ane so sopa maami saa e social media e no be kan so ni mpanifo dadafo e bi da ye omo me mate se nkuruma yi kese omo ntimi kura nyina so saa ba yo no de oye dead news timi le betimi anka saa ba yo no kura asem de ye fanto nchen na ba omi a video no so ya makọ bọchi e wo have de mary share mary share na me de a media meme asre de sabe ka frache America kura de ka America kura so amabi so na ansana watimi ayi America na mo minim se Ghana ye hia sika bia ye wakwan ye fa so aye kwa ma no ne kwaji sika anya se ye de bo ekogina ntremu esresre sika na abayo no ye na me hwe ni din start na me hu se anya de obi ya be ma ne 1 cedi kura oba asenim ela se oni oboni na mo obonu ani bibia obagete oboni na mo ni sika no plan ana odi apie me fa bus say medi lunch say there's something like skebi se no sika no kura bi nkita no e woni nyina wo ne card so uzo ko jina so sresre sika do na krom for sika so mboto hey what say sweet kama minimum country call course Germany no Germany wrong just our passport or European passport tama no ye ambassador na we nya sa akwanya ni na Germany ho no yes as say so much stripping off the ambassador ayina as ambassadorial position as say na nya come free nsem as say obi okọ otukwan akogu oman ani mu ase de won fata se obetukwan akogu oman ani mu ase man ko pa ko sibu pe kwan kura ko Germany ko twa si kura ba akwanya na mapapa kura mu nya kwan eti to be kwa akogu oman ani mu ase na se ehwe se gyan ko passport be na kita no so sanya kwa be na faso kwa nya na visa no oye ambassador nti no nya ye ada se nya na se se onya oda ho kita sa position no maami na me de asam kese ba ko so enam aya me se da bia betena ha ye ka crime asem akwan ya niam esisi okromu a ensa na emfata na da bia ka se first no na ente saa first na sa na obi aka ha de na krono nia na fe eye den enti aposifo so hu se eni ba bebre na wo kromu ase ya omu free ama man e ben no so ba ha Nigeria ne dimu akoten pa sebe omu no se da ni enka ta papa bia na dodo na so de omu ahye niam bia ense na emfata ma oman entumpon enti ka so mpotem ho de police any immigration any soldier fo nyina na ka bomu na omu kọ ho
ekwa chichire nipa bi esusu se omuti krom ha na enema bi omoye no emfata em se ye reporter ba ko ho enti politics nsa kana na yemfa ne ntum na ontwemfo ni nankasa emayen na ye hunu ekwan a ne fa so ekosi ye nipa ye kire wom so ede na asi ene de asi nyina ye wi a de wo bia no so ye so de ato aso ama atiefo enti Kofi Omega o to say nyamia do oh ye da Yesu asesa wo ho ye na ayi ye kukukukuru ndua ne abo ya fa bia ampa wapampam hot sen kaswa hot sen prosifo ne ye nuanom alatafo yi won a won hyede ni atena ye papa wo mamu e de na ekoso so we kim o kaswa dia e tia kase atana e manfra na ni padodo na wa hasi na Nigeria ko no do so yi a le se o ye Ghana ni kwa na we kwa o pada be di esanse dan said always the price in Ghana for the donor and yes, about Nigeria for them. You might be a moody, I want to do more. I don't know and it's internet for the and I'm small with Japan. Now, I know, and I'll figure you against your moody, and yet you are crying and saying, you may be a more year. I suppose the focus. The nona there now, you can out you immigration for any interest. Nigeria for need you more moody. And again, I'm a man and Sempata. I just said, oh, my or to a bunting pum, and Namso, I'm on Basoma Batichon. There no Nigeria follow at your mompene. I'm much in Yaman congregation for Common from I'm on a car, I'm the quiet crano. Omo de Boer, any in Quintibane in Nia, a choco can as on Macan to just say, and Nigeria for Nayachomo, immigration for EU, Esifom, and that's a mompene, and you're pinche pan and yet. Pinche ketwa we are looking the engage for the ground kind and then now so am engage for the time to community na ahomati amra about don ko pepepe ana ane positive and soldier for physical life for and engage for be fully armed remember by and with me ka say omo ko be 200 and omo buy ya omo the cast ma ko be dunum and a buy immigration for motata basi makuma mienu and pickups ahoro and police for and soldier for ntomba number sarande baby Nigeria for no omoti na titulu pa baby omotate pa e Blue Rose estate estate bi o na Nigeria for no mbo msese pa enti enei and number this adwa de omacheche bebre na enti tata basi Nigeria for makuma ko ma ana wabone ma ana mini over enso eno so ma ana omodo obomu nya bomu edo be piem ewo and crime immigration faculty na any penifo to train come on so just say omo dey small but the omo tia ka say upon the omo yes boy omo da na di omo nuanom immigration for ba bechiche omo a omo attack omo no eno na nam so ama omo bechiche omo na wo video no a na nipa ebre na ne wo omo dey abo no etoto abo no ebo ka no na omo sise nua edigu time na say choko ka ni nya no that video no mu eni che omo kwa akọ video no mu na omo ni eba video no na so omo ni eba video no omo do ma famra kwa so na ebetwa se omo so adom komunti a omo be sa do bakọ omunti na afi omo so omo nka ta ewu no omo ni document nso no omo asan edo akwa na busa se ade we Nigeria de bagana ha enta nyi visa na plane kwa ye do na na plane omo bia bebre na afaka okuta de ka na drive dia ba into deport na kwa ba obesan ba enti ti se be pa no mudi gu akwam na omo chese san se ne de enyom no beti side eno eyem panimfo ene betimi edi side se omo kwan be no mefa so a omo Nigeria fo no emeje ha moso na obaka so ade a ye Nigeria be nku hen ye Nigeria ni fa hen ye Nigeria ba hen ma ye Nigeria jasin chese omo sisi ahin fu nyina a de omo bibie du Nigeria Ghana ne ya sabo eje ya wo jase hini nyina wo mu ye Nigeria jasin ene na chese akwantu edie akwantu ni tuo si ye tuo masede ye be de ne edi ebedin ana hwe suban so asabe ebi ni mu dan na bi a mamekua suban bone a chese ensempata ebu agwahu adwuma bi omo ye enso du na djupa na hwe de wi amnanti eji omani okromu a na adu de busa adwuma be pa no mo ye ana ba budumbura mamekua ewi asem boni bi ekoso bia ebi wo ho boni bi ekoso bi ebi wo bi ya samo kwame imese kwame budumbura mo a so a positive forecast omo pa amro be sa choma budumbura obi a nipa boni bia budumbura
Wahu, after the account, so as a penny for now, we're more penny beer to any attack penny beer, but has a to one of the subby. Custom beer and penny for now, coffee, and penny coffee. And penny for a bar, on a better chair, immigration for a bar, no almost only fully equipped. And also only one suppine what they buy. Where the and mobile operation now will be a kutatio, minimum. So mobile operation will be a kutatio, migration for him that you and a soldier for him and a post for him because we are there and Nigeria for the beer to travel now. Then come on, and come on also, and maybe a movie that you are going to get us out and out. It's as a down the end of banana car, immigration pick up a couple and buy. And to now, Nigeria for now, more also same immigration for and no man, so no man for a soldier for Bianca, but we're not a soldier for count on a police for count. Now, most are not the only option here. It's our Pimo Budumbu and what. Nigeria for the donor crown now, more in your mind, your man, I say, I teach you Muniano. We will now answer a bank kind. A moment, one of one kind of a big baho, and a moment one of first what, Miamiano, a bizwa, almost Africa, will be a said the bear and attention. But do one and then, or bet your mother bank and make you. Coffee. You better was say, not many Kwame at Twasso, I was studio had more. Yankopon shra de besi bi akire no amaya so asanyate why so that yeah that's pa Kofi Ajay na ye ne no akodwetwe enkomo no na Kwame me pese ye be kan se ahoho bi amabedi oman yi mu a ye omu sheda ni nkrata. I don't want us to be specific. Say Rebecca say Nigeria for. If you cry in Fulani for, of course. There's a different Cote d'Ivoire, now, let me state it for a fact to say, Sunny Nigeria for Ghana, Sana Ghana for Nigeria. Your area be Nigeria would do her at Sunny Onam Kejitia. Because I'm a Nigeria sometime be not of Oriam Ponsanimo to Leganaba, and I'm saying, to be at me phone so. Into the mark one, I'm say, na Nigeria for money motolege ose hwe efiri ha kosi dun awo nyina ye nyina Kumasi fo nko Ghana fo nko a wa na otwe motolege ne maame wo ka sa time motolege ne ai kasa sa time kwa no na enuru ha sa laptop e disi abonte twetwe nwumi na Ghana kura mae pa no mo ye wo Nigeria nti Ghana fo bebre enso wo Nigeria na me problem no ye ekwan bia enipa ne bi fa so tena kurum ha e bo mo bra hwe se no na wo ma no kan bebi sase ne Ghana fo wo ho no bisusu say minimum de but obi e go about na dwuma sa ne se oye na dwuma ne fata na adenti na wo mo man bi mu na o man ni mu emra hyefo na se omo hwe se emra nya dwuma o man ni mu aba wo nchen na wo ko ko abo to the extent say utimutimi di abo ene nnua chokeka abra ye ntimi ntuka ma me mu de mutu kwan wo abro kirei so broni busia no busa paper mpacho ya twede debi so what approach immigration say license and registrations and I am license not just say a blows enti adenti na ye nuanumi so mo free na mo ni immigration for ekontokwa sebe yanti we mo for yan Ghana for na nkasa kra no emra makwan se ani approach for be yi emra makwan se ye ni immigration for ebeden ebe yi na ba ne sen na wo hoho a obetena obi krom no ultimi ko immigration for ka abo na me ade ebi asida serious so enti mpanimfo handle ni yie na immigration se nyina eko wasesam na eko mokosem but untimi fi Ghana ha nko kuro mu you samoni ade enko misbi ebu ho ade na Ghana ha de ho ne bom timi misbi ebu ha na ade ekom kuro ma yentimi nyesa se ogina wo systems so what you say immigration systems na the security no amuma wo mu nyina so no egina ho amaya ayira ye hunu mbesin nei akwana ya kire so nim so ye foreigner what you say now so ye wo ha wo o de kire say CID ni bi na boa no e ma ni tibi dwane free ye wo ha Let cannot say wakwa America na London akọ report bi we suspect rape suspect and I say kidnap suspect na America ni CID ni say besin ko da bida ye wo how systems no so as here systems ni see na ade we no ebi accident ye hwese na ye be handle no because America bi atwam Nigeria for so say Ghana for wa ha say Nigeria for wa na ye handle mu ye enti omo so ya dem ni ye fere no monko Ghana must go so be kaya enti omo so say that start say omo ye ayakayaka de Ghana for ona ayakayaka de but mama ka de ba ko ncho mi ncho wa no kwa me
me de fa wo ha de be samba one will say Nigerians no yan can say Nigerians per se but they can say Nigerians in their personality are very daring omo ye daring yeah and Nigerians e ka say wo no mo e di dwa wo ni mo ni mo dwa die and they make us say ukọ emia bi wo man mu Nigeria fo epia Ghana fo no egu nchen and wo mu di dwa and na me ma make me ma me say satam na me yakwada ya papa buzias those days obepamu Nigeria fo ho nyina ma ko mu kura say satam no na Ghana fo kura nya 9 ye gina so ono ala tani ne ba baby out to do table si kura tomade no ne wa ya bato atwene kura ne de esi wo ya no ma birim wagu so enti baby na e ko na fe de na e ya ahome hona na e fe de mo nko no enti yen yes na mo so tie so atua ho sata na me papa ne me nyina obi ho ne ye wo me ene ye nyina ye pam ye me ye bae ma me mpese be ye say nkofo no ye be mishandle then they also try to persuasion fails. They also try to vent fire on our people there. It will be very bad for us. Kwame. If persuasion fails, force must be applied. Exactly. Because and you many people who ya the empesa sabeba no mudi ye. No mudi ye. Ya nhwemu na ya nhwe omo fa kwan paso no munyi omo kom. Meji approach for di. Omo mo ho so de en be omo so fa kwan paso no mo fa yem rasa. Be meji immigration for di say omo ni omo adwuma. Enti omo hwehwem omo a omo di for kakra na enko because mami let's be sincere. There are Nigerians in this country. They are doing legitimate business. Of course, there are. There are fantastic Nigerians here. There are fantastic Togolese here. Yeah, your program concerning Nigerians. Yeah, we a pen of friends, mommy. You see, some of our people they are bringing us problem. Oh, you know me. I'm doing my job. Yes, some properly. people are. Oh yeah, Juma will bank in Nigeria. Oh yeah, Juma will bank. Or see her legitimately. Well, but I think Catibon in the same coin. No. Enti yensa kan wo ye wo siman na bi kwa we dey me phone lines no meti for yo yetimi akire wo mu de panifo na kasa nya hwehwemu na mo edi fo wo mu especially o ma toto abo ebo immigration kan ni mu no na mo nyina amra kwan se de mo fa so no yen fo mo mfa so enti yetie fo fra nya se ebia ye kasa Nigeria fo nko asem ne ye ka ahoho abedi kurom ha ene atutra asem ne nyama ensem fata na going forward ne so ade be ne ye na se obi firi man mu no owura sa o man we mu a yetimi ehu se akwa we wote ha wo be yesei da se obekọ hwe mame na se akwa America na America ni ba bia wote o of course na America ni da wo be free America of course na America ni da wura America some data here adwuma this is the kind of things we have to do but what were in your own estimation we just say betimi se Ghana da ye betimi a ye gye ni ha see ye ni ha ye ni ha na ye ni ani suade hunu what you say? And no cross us. You nearly swadi hu. You are home so kwame. Yanko. Yeah, they when you swadi hu. Yanko fe ni pakroni and nutrition. Fanabra. Hello, Mido. Hello, Mami Ekua. Good morning. Morning, Auntie. Na mpacho mpo to say Mido. Nyamia do me ye o na mu. Auntie Mary ni ana. Me pacho o si. Auntie Mary ni. There be o me pacho na shade. Oh, na awina. Na yanko e. Yo. First of all, meda Asempa FM pa omo ma ye enjoy Valentine no pa ye damase mu de asie ye oyo de bia. You dey be too much for yourself. Media nye hia me pa ne say hello. Me pa to yeti o pa na shade. Nye hia me pa ne say lady o say ambassador no all stretch sika e wo train mu no. In fact, Ghana for ya ma one hembeli ahi wo hia fi o ye feriade ni wo fe ni bule ahi wo hi fi o mo yesa abrofo they won't respect us na ye nkrafo bi omo ka bibi se ke abuoboe or ka shi obugbe ye ehin fe no na abubu inti na Nigerians for no omo ba na omo ba jojo yamum e wo ha me hu bi da media me nti bi mpoda so be be friend ni kromu na wa ba be ye ni ope e wo bi man so because we don't enforce the law she ni ananu obi yesi ni ne ke captures ne many ni ne na yachi foreigner no see o police you say CID ni man no kwan say oboa no na odwane ko ye e ben e ya musu ana say den we are confused in Ghana in Africa and den kwan na ye yeah, now we don't enforce the law. Just like young penny fools said, "They're a boy Ghana, Yen Yehuni into a biambu yen."
into say yen na yen show Ghana because want to mean ko other countries ko yes there be won't me that and then wa ko yes awo Ghana di obi afa yen fo yeah obi afa yen fo na eye fama nyame na mo fa nyam fama nyame na ehumobro ehumobro ayeden da bia yen fa mu homobro ene yen fa nche nti onipa ne ba na waba na odi eye ensem bia eni sesenka oba bedi ewo wo man mu na odi agu yeso na okọ ne ba bi. Hello, good morning. Hello. Mami akia. Papa. Machio. Ye je o papa na mpacho ho na mu. Mpacho oba na nakwa mekro mekase free aboso kan. Yo nana anope yen ko wati. Me de the burial campus me de mamanta me ba na am say horum na ase na mo kwabla ji o se hwan aje mo na kasa no. Ba na kwa me say wan ka so ko camp won na nsan. Hello? Me bisa say camp or la burial camp won budumbra mo wa ko na nsan. Na nsan ya de me ko ho be 6 weeks na me fa ho. Me dia minim say sa la burial camp in particular minim say won ka Ghana ho. Because nanakua ampo uduru ha nanakua me si uduru camp ho na spirit now awura mu say e ho nya Ghana. To the sense say that adia mu ya o la burial camp no nanakua is very serious. Ho ba bia uduru a sebi oba on fere ne ho bema enfere ne ho se bi jot we ayenum ni vi nya se bia nipa me sie ana se me police for na nya mo wan se omo ni omo efrago because we have mamin control ye wo omo sa foreigners no mo no edumo kura ton asase wo Liberia camp wo Liberia for Nigeria for no ye wo bi ho ye friend Cameroon no timi koton asase mo bi e wo sa Liberia camp wo foreigner wo momeka money police for nyina ubeba na police car si medel ho na wi fo namma na jot fo namma na sawo fo namma wo ni tia se hane ha ye obabi e fro gab num na me se ho de uduru ha madam na se unyo obi a wo imu eye yikwa na wi ne wujen kwa beto ma wa finti enti ye mpan fo no omum ye hwe na enye because me fribo afo me krom boys bebe omo Nigeria but me nyese se some behavior we na yam ko any sa attitude we na ko show wo Nigeria no prepa amuntimi ko show sa wo ho enso ye de wo mutimi ba ha ba be show wo ha. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning yo minu abema. Me dey ni papa ya o me ka se fi kan kuma se my bed eni mu ha na. Papa wo ho te sei na me adumo na so e. Yesu na adumo papa me phone no. What me ka uni problem what? Ko kuma fi yan uni problem wa. Mate papa ya ye ko. Ya me kan say ya me sia ne amapai Asempa mo de ade mo de amai. Na me kuya kasua me kuya. O pe kwa road no so ya baby e so baby 40 me kuya na dia for mo nyaduma o mo nyaduma e na jo hono begu. E tell pa what ben na mo ye. Awo mo e na jo mo Germany sa na me kuya. O du ha on tese krono ni eno ma fo me no pe kuma no na me kuya enye ize. Nigeria for me there o man penny for nesi from pa na ya ka na mo se me nka Nigeria na me kuya to kwan akọ Nigeria akọ Ghana ni akọ ya tadi obi o na me kuya Nigeria need me ede ade se ka si sama ka anko na me kuya me dinu ho a me ntia na o tinu na du ko police station na me kuya sama mo kan se Nigeria for no ka so police mo ntia ni e o so na mo ko am se Ghana there o police there 10 city the 10 city na police there e dey anu me kuya because police for mo ni na papa Mate the Nigeria for no ni omo ye ka so no enye ize Mate Yami nshira won so pa ya be fa your very last call near the call session. Let's see. Hello, good morning. Yeah, hello auntie. Good morning. Hello. Me line ni ka tie. Me near here me mostly me say lady no all stress ka e wo training. Who gave her the authority? Hello. Good morning. Oh, me said la na sankat. Hello, papa. Hello, good morning. Morning, papa. Amekwe abi pajo pi. Oh, come haro in painful if me Paul.
And paying for only focus, only vision, and then they are not thinkers. I'm telling you. Hey, 2004, Mimelusu Hopogano. A bit and for so bien way young pain for us. Nay, to a banana, we are dream. It's immediate the band is there. Police near Oja will be a tackle at you then. And then I could see. Kabina Kaji to Quaquama, Yatrina Barbiano, de Bay. So, but you hear me. I would dream your money be one, I won't see a sick. What dream one? Oh, wouldn't him the cost so running through a penny for Nibiagin? A Juman, I don't know. Oh, can it be brave penny at 10 years? Barry and a casual, almost a police one 10 is 20. I'm telling you, her clients do more near Mommy and I do near Rain. Police won't know my almost to me, who bet to a metro me phones, almost to me, Kojimo bar money transfer, me who bet 4 days when delete. I'm sick. I'm not quite quarters are correct, but okay, almost this umbrella corporate and a gun. This time, NPP and I also hear you no vision. Security say, fitted that security, fitted 19. Martin, no security. Security, a more thing. I had them, papa, Ghana for. Yeah, more because. Send your make a connect dear. So one shen ye, be to work and shall too free. Open a be able pump well free. And send work as a man can, and son one air cost. And the gun at the air cost 1 year can't once to me. That's a grown young funny what she was a great year there. Now there be pure above one. A honor bills said, though, say you 2 years will be at the air. Now what general Ghana 1 penny for a ceremony. The immediate chat one is and yet to be cast a year my bonny a cost of Chrome and I want to be disaboned. At my Mufos would be Ghana for so ADB. Now the American cousin is a Ghana for us a pass some sense rasem. And say no be a man in Naho, who no be tip on term, which means there may be a way in Kaya, no for treble call, no could you put first with 3. When you be tifie, what you say, oh, one of the Obiaba show has a watch children, just as so to me 2 and among eco police for any entity who baby. So we should be each other's keeper. Quinta Sabra for Nano. Aha, Yamay in Naho. Sababia would be our half you when and go for your cocoon, a journalist easy. Sankanipa honor, et me to an Amoka Caribbean Kama. So yes, think of foreign transport or more ransom. I'm free also. I'm more ransom like a Kamaka Quine. Well, Kababia could be my friend say, ah, and go for Buha, and your movement ye. It's a bit me approach from 500 year. I approach you could go across a mufti. No, but I'm so but Naba Obi. Now, O Teti and Como. Ghana. Now, and because you ain't a sati, my mufono. Yan me and Yonko, or be our journey pressure home. Quincy also no pay by sister sort Nancy. I don't know what dream home. And you are not going to be son say. Proceeding now, all friend and Sanchrophobia bent on maybe a number. So you are going to need logistics, car craving anyhow. It's just a moment, can't you? Exactly. Exactly my point. Police fund your own Yaduma. I read the segment on by a candy home by a cardium nebay. And see, I'm one woman on Mutimia, Jumano. Exactly. I guess I said you who is saying, yes, come from one quiet woman with intelligence. What I say, by giving them information. As young citizens, dear, and you never my prosy for Sika. I bind to your mocha. But the young bit me and say a bit bomb with information. What I say, what do I will be activities or you will feel him say, a moon now ye, who will fear on a crest to me 2 and among a culture prosy for say, a patch me fear near house number say, a boy we are say, I'm a and confirm you didn't know how much at Danimus and Indian. Just check on them. Now, I say, yes, I am over toying. Now, and also, I want some. Well, any about the message we are see. A friend, Nana Oti. Okay. Or say, as shameful as we all saying Joyce did. She's telling our leaders something, or can be about our coordinate remus this cano. Or say, yeah, you know, say, but or can be actually and penny for say they've misplaced their priorities. And or say people will condemn her, but we should listen to the audio carefully. There is a message, and Kwame, our leaders and the people in the country has brought the shame already. Not her,
or see and penny for no my be that de nguase and make us say obi enim say ha de ho kire. We are only thriving on the good name our great and then fathers gain for us. And they no cry. Yen you be ma nana oti the we say everybody and teacher constitution we am say also say or share in life na yen so ada ema eja no endere ma get the video no one try osina danfo bi na one post here and you meet me kire they can not say say an opeka to be say na danfo no ebroni ana or Ghana ni o say the ontimi kire Unti what is the what okwabote so ogiska brain ana social status us social Facebook or say ho not Ote Hamburg. I say what na Hamburg. Sana wachro and lives in Hamburg. Okay. What Hamburg is here. Ana okotwa sa video no say was sika. But scan wanya bi there. Also onya bi. Wonya bi a won famra. Wonya bi a won famra na fa sika cathedral. Say na wo ka no a. Abofo wona so munim say health care nye. Omu nyina omu ya we say health care nye. Obi say big sheriff wo di fi Antwerp no dey say the girl is begging to tease Ghanaian government. More people don't understand her. She is a teaser. And also, Nedia, or they are banana or the teaser. So, Odigana, penny for one girl. Odi one home from Mercy Mercy. So, Mama, you know what I like? You know what I like about you is the way you receive callers. It's fantastic. Good job. Oh, Mercy is so dear. I don't know. Catherine Wachidia, I say good morning. And I Uncle Benson. I say, God bless you all. I'm watching you live from Germany. Jijokurumu. Jijokurumu Germany. On kakra. Only na home kakra. Or just can also on family. Because Cathedral the ABC. Oh, see the and you do on family. But then can share the here we are sunny idea for tank and also ye. But me obiso what was a Cathedral no so fata. Say Cathedral no say me tiase ya. You crebe me the income brain. Because of what you my year. And has the cababre by a G. And the court she called Bremine, and yet Cathedral, see, can you bet German and BBU? And Mrs. Candy Babana, the baby, and baby. Oh, compare, Obit, so you wouldn't even Yanko, one so yame, we are Bosumuni, and yet the sun here can. Now, Mammy said, I saw him quite I saw crowd of the same hospitals. Exactly. And in Ghana, sorry, but maybe they have other purposes for the cathedral. I don't want they should. I know they are not your master, but yeah, Casa, they are near Casa, so mine for Bibi here, yea, Naki, Shed say, Sabeka. Because Michelle story, Benya, baby, aqua, about pen for Benya, password. Story be my joy online. I want to know the still Uncle 40 formulas. Exactly. Exactly. What compare? They be magic when you are say. That's what you ought to say. They are some one on quad online. I say my joy online. Story never hold. 240 form. How much a form? A form team. And foot room in 70 opo. A form team, not a dining form. And I was saying you're banning the chair, you're fine. But Obi post on the ban of piano making kind. Or check property, sir. You better destroy no to put up this cathedral. And Tiasi, or you want to see any. I don't want to say anything. I know. We are not so Canada, but I know Ghana for him. As I say, about Babu, judges and 9 Wabu. But at a mess, Caso, Jubilee House, by sorry. Jubilee House, are you President 40? We will see we are not on Yanko now. Or Castle, my dear, or the Hobby. I didn't want to find it. I know a full fian trata. You. So quick. It's mammy, Cromwell, a good year, the idea grow. I grow in this too much. Well, can't propose of Yasolet and Warrior. Why you will cry no attack on our ha and our ha and our ha. You again and need one Shantabos spet, and you said that dear Jack. No one ram the casa. And you one cassette where you were money. Send your crime Okano. A bet me I fine. But let's look at the other aspects. So I ain't on mine for no. A bed why I need a more free. High Christian nation. So it's the Christian nation, Crana. Bonia Dos, Mama, Yahuchi and Sano. Christian nation. Baby, be a bear fine. Oh, be a bear fine, but you have to tell your money, and be a bear fine. You have to tell your money, be a fine. Anyway, it's about me do best here. What's on Yamia do my best? Matter Kwame, me travel home. It's here for me best here. Why, Mamma Kobe, I want it. Me domo. Hey, Lala Didi Lala. What worry us so dear? Namia Yamia. Africa Queen Mackerel Bonnet Juma was the same. Africa Queen Mackerel, Lydia, what's as you win? 70 year Jania. A dancer, tomato sauce, neighbor, a year rich. A piece
wo. Inti eme aduane ne de yesronko. Enam no so hyemu ma. Na me kire se nam panko a. Wa wo beti ase. Na wo be check so. E grade 1 o. Na me say me twa kwa me nkwan. Na me tu bi gu mu a. Ato ne ne term so. Honey, oba papa. Oh you ma. Me do. Me say jollof, Gary photo, rice and stew. And pisini gravy de. Africa Queen mackerel ni mo. Inti mi nyina o. Africa Queen mackerel. Shawenum keke. Nam papa no. Africa Queen. Shawenum keke. Ayampo. Say akwantuo mu nsem ye ka ne duonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nam wonkofo amanso de o tie woni beje ene de o wura beho hwekura ye wo yesi slow ato eya 20 inches 3 days yet me when eyekro NNT Tiabrochen Como, Aquaku Amankwa, Akuntejo, Eddie Bro Asempa 94.7 FM so. Memene de Bia, a friend you menos, Edicosi non son, 6 p.m. to 7 p.m. Yabera no Mahudwa, a one performance for Yabua Ghana. I'm gonna fun it to my paper. Or my Buntu, na have what a sign. Passport won't send some. Nina, yet a bro, and what Brochen Como to Medium. Yabesas one more Quenya, no what share wagon. Robert David, make us a free Germany. Kobe, yeah, Amsterdam. What for? I will give you a woman and a woman, a chairman, and a multitude. Woman, also program, also project, and one. Shannon, say a minute de Bia, 6 p.m. to 7 p.m. Bogania, Abrochen Comoni. Peter Bono na no odin dodo na no odin dodo hwehwehwe oba na no be makasa kura mani nkebi Bono you bet fafshino medini efia papa bi memene de bia every 8 p.m. to 9 p.m. ho any the Asempa drama series ebrewo adesuade bebre ewo mu sanso na paserie ewo mu ewo Asempa 94.7 FM so obeti nsem bi to say efu nti wo kura da be na wo betu aden be kasa de be we sit on van be be tie nkude omo mechi because taxi tran eye so wa tibi enti memene da we ni memene da bia eyi we fidie ni emfiri ha say manenda Asempa 94.7 FM so na yensre yensanso ensiade Sese enduyefo ne ayansabia ados nanso se be ya obehu de ye na watu ho anamo akwaje wa yansa ne asem na wei na me kamfo Dr. Asajam oda Asajam Herbal Clinic ano ewo Akwetema Dr. Asajam ajibe bia na oyobi a wakwa amano ne akwaje ntetie asamman abodin krata timi esa yare Dr. Asajam ekita bibia efa apomuden ho atochema de to wadwen mu ensuro se wo yare bi ti se stroke ena wobubu akudem oyobi atipaye nam tutu na se atata se ye awom na ye ohaw se woju ho babia if you so kosi for Arabia ajini peduana bosso to anamo na ko Dr. Asajam oda Asajam Herbal Clinic ano say Dr. Asajam any World Hospice Organization NGO akabo say obi a wadi emfie aduosia enum eko na say eye obi a owo na ho megie mu na say abofa a wondi ndru efie du mo ebetimi aba register 100 cedis insurance na ko basa wutua sa 100 cedis betimi the insurance card aba ayasabia ho bosume ensia abra wuntua ka me say wo Akwetema enkramofo asodan no echi Vinia Frewa 0541 253560 0541 253560. Joy Prime is proud to present the popularly acclaimed telenovela, The White Slave, an amazing story on slavery as never told before. Stop! I don't want to kill you so easily! What are you going to do? Nicholas, please, you can't do something crazy. The White Slave tells the story of a little girl who lost her family. She will come back looking for justice to free her people and become a legend. Will justice be served? How strong can a woman really be? I will travel there with the title of a marquise. I'm going to do everything in my power to find my family and be with Miguel. Witness the most intriguing twist to the story of slavery as we know it. The White Slave, because blood is the same color. The White Slave, premiering on 20th February at 8 p.m. exclusively on Joy Prime. Joy Prime, real entertainment.
Peter Bono na no dendudo na no dendudo hwehwehwe oba na no bema kasa kura mani nkebi Bono you bet to fashino Medini efia papa bi Asempa FM 8 p.m. to 9 p.m. Ho any the Asempa drama series ebrewo adisuade bebre ewo mu sanso na paserie ewo mu ewo Asempa 94.7 FM so obeti nsem bi to say efu nti wo kura da be na wo betu atem be kasade be we sit on be ya be tie nkude omo mechi because taxi tran eye so wa tibi enti memini da we ni memini da bia and we feed any free has say Manenda Asempa 94.7 FM so na yensre yesanso ensiade. Hey, lala didi lala. What worry has so dear? Na me dear yemia. Africa Queen Mackerel bonne juma wo sisan. Africa Queen Mackerel ide what ya see owunia. Se wo de ye aduane a. E dance tomato sauce na egu ho no so e ye rich. E bi se wo. Nti e me aduane ne de ye strong kon. Enam no so hye muma. Na me kire se nam panko a. Wa wo beti ase. Na wo be check so. E ye grade 1 o. Na me say se me twa kwa me nkwan. Na me tu bi gu mu a. Ato ne term so. Honey, oba papa. Oh you ma. Me jo. Me say, jollof, Gary Photo, rice and stew, and piscine gravy day. Africa Queen Mackerel ni mo. Intimi now. Africa Queen Mackerel. Shawenum keke, nam papa no. Africa Queen, shawenum keke. Asempa FM. Asetenamu. Asetenamu. Afobia. Asempa FM. Mami ekua. I will say, eye gengema. Asetenamu. Asetenamu. Afobia. Etiefo ane enenso ye toaso sofo evangelist Stephen Odro watna say wone ne ba eye sofo ademurunkomu wono atna se na moma no pede sofo ena ye ne edi nkomo no ena ye papa councilor church ane wonam kwama kakra bi no wadu ha eno nti no so ba de owo no ode beka ho na mo beka ya na wotwe atwa mu ye sore so no Lotroto eka bibi say what ya wade ho na sanioma ankoye emfa ma wade ni jai awade ni jai kura ne ko baby ana sofo evangelist so say ehun hia se awade jai bebe mu esan so nyankopon mo mpa wade jai ye eno to say awade na eku amu awu a esese otena mu ananso esese otibi jai me fa free safen ene dodo na eka ho a ye bebie ani anopai na me fa sofo evangelist the one and only evangelist Stephen Odro ane watena se papa hello na what is saying aboko ya komo no we question ti awa the lotro takan ena ye de hyaase e kire se me nsem no bebiri wo manum no ye hyaase a ena be kwotwetwe medie na aba ero ntinu bibisa oti awade ho na awade na nkoyie mfa mawa na wo se me enya awade de na sese ye de ho ne se awale gya de onyankopon onsososo ode ne mra nsem du no kura ba no troshim nse ya wade Exodus 20 troshe ho Moses de bo ho ebubu ye no o sade bi wa ba no Deuteronomy 5 no wa sa troshem bi o say ense ya wade eno na hwan na ense ya wade no me ye third person na ma me ense aware no ana nipa ne mienu na timu na ni sese wo mo say ya wade o se de onu nyankopon aka bom no ma obi anti obi ayo obi sofu
ena wa nkasa so akọwale no nso yobi bema akọwale no yobi oba akọwale no yobi asu yobi sofu yobi obi owo nchen bia yobi enti awali jaya de onyankopon onsoso even shebia uye konfuompo okay 1 Corinthians 7 no verse 13 na 1 Corinthians 7 verse 13 no say okay wa say Kristo ni kura na say ebia na wo wiase bia wo ma Kristo mu na say wo yere konfo na say wo yikunu kura ye konfo na say wonye asempa ni a eno kura Nyankopɔn so say wo ye konfo nti kogyae no 1 Corinthians chapter 7 verse 13 na oba bi wo ekunu a onye ni na obarima no prince one ne betena oba bi wo kunu a onye ni na se obarima no prince one ne betena no tena epene so se one ne betena onya no nti awalija ye de Nyankopɔn onsoso so nti konfo kura tigali konfo kura na wote ho a Onyankopɔn nkase enipa ne ye tigali konfo nti kogya no nchawali guo de yenyai nchawali ya ade a unya di utiri wuram se wurudu a ade a ede awali guo eba eyemienu ewo bible mu ene se oba na kobo adwaman na abema na kobo adwaman ana wawu Romans chapter 7 sai hono kura me sanso wase misa wo ho Romans 7 yeso kunu wu a ni se so ware bi o ja ware ni se so ware bi o ya o dabi ukunu wu a utum wale bi o na wuja ware so aye wuja ware de untumi nwale bi o Romans 7 no verse 2 no obekan ho no ba so for adentia adentia ja ware ntumi ware bi o wuja ware de a eno de bible no say se wuja ware a onwale bi o so ba wale bi o a sane o dofo dada no enkobom na oni wae dada ni ho are ni kobom ana aye ne dada ne ene ho eno no dada ne ho sesen sebia wawu o ebia muja ya ansa na wawu nti untimi ne nkobom ma ye hwa ha no muja ye no oba ne be ma ajaye ena bible ne say oba ne be ma ajaye a mumienu no munsa nkobom oba ne be wale fofora onkofa ne kunu dada no be ma so be wale fofora onkofa ne kunu dada bible ndi atwa so say o say enti saade a ene onwale bio ene wasa so straighten the same 1 Corinthians 7 still am in tears papa one penny panwai one penny say one pan ko fai and say one penny na say money we ene wasa so straighten say enti saade a na so so obegyae dia onwale bio ene wasa so akire ma saade ato so ho say na de obewale dia ye gyae no ono so ya wale say yefo se obi agyae ne yere ana obi agyae ne kunu na wale ni mu ache eba tenkran be ma so akwata no ma me ho wo sunyan o mienu nwale ya wa obekọ akọwale wo ba no bible mu no Nyankopɔn hu se wo ono oba ne mienu mo ya wale seyefo ana wa wakọ akọwale be ma no wo su Nyankopɔn hu se wo so o ya wale seyefo eni ti no so oba agyae ne kunu Nyankopɔn kasa nim se awale jaye no asam no ne ma menti asese men kasa de bible akanya no kro but me hwe no from bible na fa ne da ho and I me hwe the practical aspects so se me kunu ne opani mununkum ote hei da bia na pani de krantage na me so da bia epu pa wa bom me mani ba kokura afekire pie na still am kotena ne ho na wakumi atwene separation but you need divorce ya wo den separation Onyankopɔn nim se na e kwa separation ya na chese wo no ni ho obi atini baabi oyede awade no ho awade no Nyankopɔn nim se ye nimpa no yenye 100% bibia betumi esi nti bibisi na we fa ha efeni yekosua nyansa ba tinio efeni yekosua nyansa edi asan ba be ware o se Ghana no ye wosu bi ye adepa bi ebeye a ye mpe ye adepa
bi wo ye ho a so me say question bi adepa bi wo ye ho a yempe eje say efiri ye nsansa we ase topic ne ya sisa ye ba wa but o me pese adepa bi efiri ye ho a yempe me pese ne e kono sanse enipa dodo na wo ye man mu omo gya awade asan aware enti saafo ne ye bu omo sen papa kasa shiwo adepa bi kura ye a yempe eje say efiri ye nsansa nti abiri bia awalefo no mienu no emu beti se wom na oba ne beko na be ma ne beko na wetia na obi anko wale bi no afi na oba no ebehu be ma no so mfaso ena afi so na se be ma no so obo oba no tete no esujagu na pampam ni ade a awarija ya ba na wie na be ma na te ne ho oba na te ne ho no afi na be ma no so ekohu oba ne so mfaso papa ye na enye ni nyina wo ho ai mutete wie saa na o cheso ye ne tanfo kese but me say akosan papa wa solid dem oba na be ma bi ani ho a wawade ye a wasan wale oba wa solid se oba na be ma se bi oba ware fo bi anka no ne kunu ti a awade gya ya ba ma ne ko no akwa wale oba ma foforo no so oba wa solid oh ene de yebe nya bi wom but me anka san so de ebi nka bi nkyere me ba wo be ka kyere me na se ukunu dada na na asa wo yere dada no enwale no da so ewo ho de a we sama na jai we no akwa wade dada no se wa onya de ni tiri ko wura sa awale se num wie pe on sign na chibio ene efoforo no wakofa na na wo se sa na me kire se bi na num no na nyankopon mumie no nyina nyankopon hu se bo ya wale se efo enti bi wo waso na hu de na be ka kire no ebi wo maso dem wo se na se wa wale dada sa no a na waji asa akwa wade ba bi wo sa akwa wale fofra eno no ebi wo ho a na enipa no enim aniti ne ye education a ye kire Bible no se bredodo a na wunim ne de awurade bu na ni gu so 1 Corinthians 7 wa wo se bredodo a na wunim no onyankopɔn bu na ni ye fan so mo aware ye jai asan kwa ware no mo no mu nim ti ye ntwa so ha eno de to de ye ntwa so na mom de wonim ye ntwa so ha de wonim pote se nyankopɔn echa ware seye nyankopɔn se oba nya ne kuru ba ma nya ne yere de obegya no san kwa wale dada no a na okuru mu dada no eno ne de wo sa kofa fofra onyankopɔn kanto so ya ware seyefo a yidi wanim a aware sey ne di wanim a ene okoduru ha eda no wu a eno de ho ne de wonu onyankopɔn na ntamasem nti awale sey yesi awale gya yesi ekwan bia so obi amfa so nyae awade de ene nyankopɔn onfoa so efise nyankopɔn kasafa awale gya ye ho papa Bible baby abefa bia wale say our James chapter 4 verse 4 kai ho me patcho me producers me bisa say ebia no obi ho na oni obi akonyem ana wakọ repu no na nyisan aba eno nti yese ware no eno so aye Bible ne ka Deuteronomy 22 and I answers osuso obi ko dada baba wa yemfa no mana wade no che ne da onko matia de no nwale no saa na Bible ne ka onko matia de no nwale no wanka so onko matia de no nsum no so onko matia de no nwale no nemum na gya ne mprese wode ne be ma no de a onkali sika mfa nsum no ebegina papa nso na wade mutumi nso onyankopɔn de ma awofo wamfa ma asofo awale mutumi nyankopɔn de ma awofo se Abraham se ne wanyini no abo akokora ne bazeke ko wale no ona wontimi nko nti ono agya so no wo so koma wade nti ontumi nko no ofre obi no se manyini ma abo akokora ntimi nko be bia mko nti ko gina manem na chia wade ma me bazeke ma nti awade mutumi nso eni asofo nsem ewo awofo a omode akora no ebaaye no ensem nti nyankopɔn de awaliguo de uko James 4:4 na oka asem bi se awaresefo munim se wiase adamfo fa ene otan a motan nyankopɔn na de ofa wiase adamfo no egira ho se nyankopɔn tamfo
so won ade no kan ha no wo se bla na kan ni na nimpa hu se awale gyaye ni awale guo ni awale seye de onyankopon ni nye wo ba kokura James 4 no verse 4 no kan ni bio wo se munim se wona ofa ogina o se awale seyefo munim se wiase adamfofa ene otene onyankopon mutan onyankopon enti obiara ofa ewiase adamfo no ejira ho se onyankopon tamfo so enti obi obehya wade bia ya urade tamfo so oba obegya ni kura na ba ma obegya ni yiri bia apart from so owuo me ba won ti chese oba no de wo mu ane se wa obegya wukun ye nhwe de nam so ma wade gya ye ne ba ye ne ye nhwe bible ne nhwe nyankopon hwe ade nyankopon hwe ne se ukuna wu wakọ wale foforo one problem ukunu de masamo tetio enya atesem se bia obi aka kire o se bia mahu se ukunu se atesem ene mobile phone kr hello akosia uba yie ni bi akokonsa for sa no mudi omudi dwuma odi ka hwe so wa yie na sia no de chese no enya de wate na de kodja aware aha no obisa ni 19 aha nti wo eno no dia onyankopon e kan se dia wodi wani ehu se oba na de maase emema se motete wana se bema na de maase motete wodi wani ehu ana ono ankasa confess aka no wonu mu no eno ne de na ono no san kan se wo pe kura na otimi san e wade eno no kura na wo pa otim fa wade but oye bie wa ntimi nya no unya fa de wabo adwaman no unya consider fa wade tena ho a oye bie wa aka ntumi nyae no but papa ya sha so be betra wade ho pa na wabo pu e bia na tira nye na pu ba ko pe ne wawuko enti no ye ne de ne chese yesu si nyae wade tena ho ama okunu ne mwa na ewu efiri asase so onyankopon no bo soro no ye alpha na omega onim hye we nyina beba we so still o hwese awade no no wahyehye ne de ubedi so te se de ono nyankopon but and apart from our area ye di so se de nyame ahyehyɛ the bible aka nyina na ye ngidi fo ye di so ana the bible aka nyina de o se di so na make can say ye di so de ye gu me side de me di so no obi tirimu de no de me ntumi nchi se mo na mo ya asofo am wo dom di mo achi enti dom na di mo achi no mususu se ebi so di so papa na make can ebi be di so ebi so ni so but say wo tena aware ho na ware no e de wakọ won krachi a misusu se no ntine Jesus baaye no enu ntine Yesu baaye ya obeye den e beje ye nkwa efiri ya hawo ne ye mumuru to ne ye bone ye ne ye biribia mu enu ntine se wote awade ho ne ya ye kasai na wade ne ku am wawu agya wo ma enkwala beye nan ya na enum ho ama nkura bra Bible asesa e de ne se wo ye obasira urade wa ni wo hwade ya no ye no ntine Yesu wuye na obeje wo nkwa so won said the wa woken ntine Yesu wuye ehon de akaka kra be say we are very debatable Yesu wuye na obeje wo nkwa say we be agya wo ma ho de e wa ware bone a wote ho ebe awalija ye no ukọ bu nsem dem eti se wo pen kwa de o se bra se wo pen kwa de a o se wo tena ho sa topic ya wuye na radio station no but omo ye bi wa ha o se awalija ye ho asembisa wa ha Matthew 19 3 ya kopem 10 to 11 ya ubisa evangelist nyina umbusa Yesu sa no statement o say awalija ye ho and na che say me ya ti Yesu ase wo kwan bi so me bisa bi dia wa ha nti se wugina ho ya wugina ho se ya wawo jijo na wawo veve enkwala fefe mienu no papa so de wusum anane drum brass band drum na pop aw na te ndakro no akrim ahwefom ekrim no wawu no wagya nkwala eho what ho mponi me do have nyame obebisa mesem ma me obebisa mesem because hwe etoda kra otwe ho kakra ma nipa na nitimi pa no so good asaba ibusu ayekan enti anie pa se metena ho na obebobọ me saade enti se ne metwe me ho na mehwe na wani ma ho so a nya de mesia ba ene evangelist ka say otwe ho a ama ba ma no hu so mfa so
oba no so be ma so obi so wa hu papa hu a tena ba bi enu ano na wale bi Any ti don wale bi on dia because that's one next one now body wo enya firewood so wa wale bi next one now kofa no hu obi a o se obi no me nsa o ja no afi no kofa de o se wa ma paye we de ente bia ni obu mi de me kokofa me se me bia me ogbo urade mpaye anka urade betie enti dia wo kofa no unim dia ono nso eya eno people say me dwadwa ne nkrani akotojem to fire abese wo be bon mpaye we nya from fly nipa na obo ne mpaye no ono si ono na sedie ni di so Nyankopon ahyede no Nyankopon wankasa o yire no yire ware tena bonusum pa enti be mo no bo wusum no ono wasodie o Nyankopon anim Nyankopon ne no washam ka ana wo so hunam tutu wo ko heaven wo won tena ho untrasi unta odia be be ya de wa obo oba obenya Nyankopon ahyede ma wura da never even Nyankopon kitchen ho no kura no. This topic we are very debatable. On kitchen na omuko Yesu nche ko busa omu se aworija ye ho asembisa. Ti omu busa Yesu se obi wo ho kwan se asem bia meyire dwonso kete so. Meyire nkwan anye de. Meyire mumase. Asem bia wo ho kwan se oja ne yira na. Asem omu busa Yesu no. Yesu di on kase an ja wo yire da. Yesu because ono ya asomdue hene a ono opese obi abekọ yie to on kan. Na se Yesu ya asomdue hene. But wo ho tutu ne de. What na Yesu ama wadwen dia to tirim se ultimate take good decision. Decision na Yesu de mo mun se wuja wo yira men ware bio. That's awarija ye no enye problem. But emu adwuma. Me yire no ma me akua wo ha me. Me wo ho kwan se me ja no. I'm a jaw but me ware. Oh obi so waja tie papa. Obi anu so waja wade on wale bio so ofa me ma ne ma. Anu wo adwamamofo. Eye ni suban a no de na de odi be ye no no de ware ye no tena ase eye kronkron bio ma awurade ankanya atemu ndo obebu aten ne se awade na wodi ka kofa bi wantimi antena ho wodi ka kofa me ba ma mini mi dwa nwie wodi ka kofa bi wantimi antena ho nti kofa second one so atiefu ya sit wantimi antena ho ya sit am juma dem se sa area here se se etimi edi hu nkomo man ti ase ye kama because ya hwe Ghana ha population wa ha won a wajai awade asan wade e de do enti na man dem fa awade edi wo mu kobu nsem dem do so etenya me bompa ya awurade ntie yo ne anka ne yiye na emma obi ahunu se de me wura mu ade me kwa wo ha mu no awurade boa me ne Bible no kwase aware se ye nti asase ni di abobo nti awurade mo aye mpata na wiwo mu no ma ono so no aye omobro hu so abompa ya tie na wo awurofo anum nyina ayera oh kwesta me ho no kwa de me say menya Yesu face to face pa na me na bo ho nkomo we o topic omuni Yesu gina face to face said the Asempa yi satam na radio station ho nti frasifo no ko Yesu nchen said the obusa evangelist no no obusa on say obi wo ho kwai so ja na yire wasem bia ho ana Yesu ka chom Yesu tunu boss echichim osakra de Yesu no kure wo se entisa Yesu so kasa no nya ye no kure ana mu refer Yesu say Moses ma letter say obi yire ye bone a onya no ana Yesu ka chom say o makoma eye dintra eti said na ye kan ye kan but obu ana koma ye ne din wonya ka so beja na yere no eja ya no beja na ka say ene Yesu say na bi so oba bi wa wonya ka so bebirim no kunu ebirim a na obebirim eti asmofo no ka che Yesu say na wo kan na tuyegidiem ene na tuyegidiem antum gidiem because ne dipa nyina no betime gina saade wo si am awale enso ne Bible no ma me ni mi dwamra na asam we ni ha na yedi besi asam asase etimi edede mu kwa ya share the practical aspect say enipa ya ware ne yete Bible mu asam wo ho ya fa Bible asam ne de bobra but then ne dodo na etimi fa onyankopon asam no ennante fa mo wo bra enu ti so ti awade mu na ne kunu brimu no ne yiri brimu no ebi kura ya amasane nkwala na onu Yesu dia che sabusua na mofra ne ya onu Yesu ajapade a won na sra hima ya won de no ya tete nkwada yi a na hinta se ba kunu se o se enye nipa nyina so na be ware o dabi amobi asa nye obi na so me ware enye obi na so me ware o ti ase enye obi aso na so me wo Yesu so me wo asase so ati ase enu nti no edu bi ese se yetimi
ɛma nyamesɛm na yɛsua no yɛsua na yɛtumi so hunu sɛ wɔno nyame na ɔde nyamesɛm na ama yɛn no yɛkɔ no hɔ a obetumi abɔ kwan ato baabi akwan ni ɛde ama yɛn Fresco Cube I say mema obi enyi wo kunu wate Fresco wɔn no deɛ wɔn no adua yi wɔn mo ehwenhwan deɛ no ɛsɔ waduane mu sei na ayɛ hwehwehwehwem na ayɛ akɔnɔ na ayɛ dedede ɛno nti ɔse pɛ bi na ɛmoa wo ɛma ayɛ waduane no ɛnyɛ dedede yɛasetenam dwumadie nso wɔn a wɔ sponsor yɛn baako nso yɛ asempafmonline.com asempafmonline.com wɔn mo nso so ɛta yɛn akyi papa ɛna afei so no yɛwɔ ɛyɛ educhumwa herbal wɔn nso ta yɛn akyi ɛna African Queen Mackerel wɔn nyinaa ta yɛn akyi educhumwa herbal for deɛ wɔn nso mɛnka nkyerɛw kooko na ɛha wɔ ɛyɛ mutim afikyiko mu hawo sɛ wo nompe mu no wo nompe so twetwen wɔ emogya broso yadeɛ ɛna afei honam tutuo honam yɛ abia ɛba so no bɔmɔden ana hwehwɛ ɛyɛ educhumwa herbal bitter CB na ɛnonom ɛna afei wo yɛ bɛɛma wɔse sɛ wo yɛ wɔ ba a wafa yɛ funu a ɛna wɔ ba a wo ma abɔfra no fuo ɛna sɛ abɔfra no so wɔni mfie dumienu a ɔntumi nnom educhumwa bitter CB na wo yɛ ɔbarima enso na sɛbe adabrijo ɛtete wo wontimi ɛnyɛ dan ɛmma wonkwamwa ne ntimi ɛnyɛ dwuma sɛ wogina wo nan so wontimi ntutuo ma ne kumaboa wontimi nyina wo nan so ne nyina ɛyɛ ade a mankapo capsules no ɛna betimi aboa wo na watimi agina wo nan so ɛde akyɛre ɛno nti no ɔse mankapo capsules ne deɛ ɛma amfa bi ɛyɛ mɛma nko a ɛna wo no mu ɛno nti no show your crutchy powers Educhumwa Herbal Industries Limited one telephone numbers ni nie ɛyɛ 0208 16800 0208 161 800 and 0242 665 154. Sa so ena color party olabawo lutoto jeje na color party olabawo na afi color party ne de esronko kra esanse ye hyase anopa na nwotwe ke no nsia kra ne ahyase ewo A4 Sutherland Children's Park ɛhɔ ne yɛbɛbɔ ludu yɛbɛto ɔware yɛbɛdi America Bouncy Castles yɛbɛyɛ egg and spoon yɛbɛyɛ cooking competition na memɛyɛ cooking competition ni bi ane ɛne nti no ɛyɛ 16th March yɛ nyinaa yɛhyia mu ɛwɔ A4 Sutherland Children's Park anɔpa no kono ane ɛde kɔsi anwummerɛ no numu ɛne ntimi anyi ho firi mu kora brɛ bi ne yɛ nyina da yɛntimi enko die ni color party color party nke olaba wo mi color white ko ba ka wo color kokla o wo white pe bile white pe o ba fe color party ye ko le no awo color konkro ko ba je mahwebu mahwebu pepepe no ya hia wo color party color party olaba wo lutrotu waba 11:48. And I say, Mama Medua. Better late than never. I mean, you're done. Oh, where dear? I say, you ain't a boy home by. Pacho, my name is Anna Wood, Minister of Papa. I mean, your recap, Metti, Sana, and you're not made my work when you're not. You're bringing once a woman say, so for can, Lucrebia, a year palma in Lucrano can say. Osia awari ankasa no ewo eja ene na so awari ho ankasa na ye family issues ena mpanyifo asua de anim say usuru awari jaya unya awari pa na trosem na omokan ye no ukan Matthew 19 ye pa even James 4:4 no o see you adulterous what must say no yankrophobia ya qualify one that James 4:4 no who came from verse 1 yankrophobia ya branded one for some particular activities. There are those that we're talking to, there are those that we're discussing.
So what I say, these are the people they're talking about. Now, number 2, Matthew 19:3 no kind from down there no microphone echo Christo who go beside Christo the ekoso no. O my shisha e ma Mose ma ho kwan say ye ma wari jaye. En shisha no ba ko no say nipa kuma aye den. Be ma brim na kuma e ma wari jaye. When a man neglects his responsibility, or brim na kuma, di obeye bia ya bro, ye brimwa, awari jaye is permitted. Christo and Kada say awari jaye is not permitted. He gave reasons why you can walk out of marriage. So, the ya creating bibi a friend dogma. Aya and shisha ya ji ewo yen sorry de muntinu. Ama nkrofo ya kan wa hye ama ni party ho okọ bunsam jema ese okọ soro ahimem. Ni party a sorry dem ni buafu. She's not okay. Ohu de bia oba no hu sofo a na ne kuma yi abasro ohu obi a na ni buafu na se ese okọ bunsam jem. No. Divorce is permitted biblically. Obisi mi chiadia. It doesn't mean it's not possible to be done. With God, all things are not possible. Why? Because He gave us our will. So, Nkofoni bisi bisa no chechemu. Oxygen class e joma boss ka ho. Akomadin e ka ho. Owo e ka ho. And let's say our desire is permitted based on this circumstance. Mami kwa uti awade bi huna be ma betete o mo wakobu nsam jem aye ama wakase tie nyankopon a pe ho kwan ne ja awade ye nim say na sofo be enti na fa awade ahwo mo nsam no ye ti wei ma sorry ba ko ja awade a I'm not needed. Meaning say as a sofo studio sorry that sorry ba ko ja awade a he's needed. The protocols that is needed to cause divorce, the church is not part of it. Because awade hihye no e busua na ahihye emra e de kroyimu no supersedes every authority of any man of God. Etina ya ji awade ye shira awade so ma certificate no. Aban certificate odi man ye no. Any adi ma sorry for no. Eta sorry be na dwe say aban certificate e kra no. O san de come aban ja awade a. Ye asofo ye free asofo bia under the law to come and be a witness against divorce. Eti ye very careful and we should rather treat these topics yen chire sorry mba no. Awade ye nhihye na ye ja awade nhihye no to ho ma won. The church has no marriage. Marriage is a family thing. What we are doing, or say the cloud of my witnesses are church members. They are my work people. If the license permits work people to receive, no, enti asofo a yeja se yeja wari ataya ni achia ye chichire nkrofo eku won asori dem ama nkrofo nyame sum nyina akwa ti se sofo se no yen jai na nkrofo ko bunsam jem se nyankopɔ ho uja awade ende based on the reasons in the book of Matthew chapter 19. With all the scriptures given, you are more righteous before God than staying in that marriage and speaking against God. Be ma title o bimu obitumi kwa sorry ba or corner to buy Nikunu aloki dine. Half night when you full night. One lucky dine. It took the police to allow the man to open the door. What is that? Bema brim, what brim, Obasa, the Niba Koko. What brim is I got a sophone, say, I didn't know about this is a very huge, silly statement. I didn't know about all night, half all night. I said, now, Bebana, no question. Ukra reporting my police. Ukra local dine. That's the first place you go. Dear Ukra local dine is a one cast alcohol night in Budika. One Buddha saying, Ukru cracker shall say be a jay. And the one Ukru no two fathers on our call. And you are called until local dino. Sure, until I look crack Subaya, sister, no war. And then she has Subaya Bama, Nakuma Dino. Oh, I said Bama when you be Bible say, Bama when you be no was a Mamu, Brasian, Amadiana, Neti, Adani, and suffer similar all night. Suffer similar all night. Yes, of one Ukunu say, I had Ukunu say, Jai, Suffer Stevie, Suffer Stevie, and so one Ukas a suffer similar all night. Ukunu That's was it. The can say, and yes, of us, all night. Sure, Wadiano. It is a one chill for the I suffer. I mean, I'm a ton, I saw them all. It is suffer, all night.
And yes, so for see. That's what you for Christian now. Don't run the church. Don't run the church. Look at me, baby. Don't run the church on the pastor. Look at me, it's a member saw them all. Me papa, me miss wasam. Also, so for ne say. And to back and share will sing out to you more them. What's all them will say? Brasso, the new consumer background, Brassoriana. Sir, singer, or person Bassoli. All night, and all night, and actually, on no betunium. And a new cruise, Debbie. Me come, baby. It's a beer, Shemofra, come here, or to fear young fancy. Massam, make an hour, Massam, make sure if you say, man, to fear. And all catch a war, Barney say. Tammy in Pie, and answer me come in Tinquas or no Shemofrano. Now, Barno Chenchina, Ubetra for close. Everybody knows that is the in the event where there's nothing so for oh Jadina go from me catch us will be him say and ya sorry impo now the opinion be or sin opinion take now so go say no say or him men say ntia badwemba bia waso awade bia na ne bia awade no ntokwa nim no obetie anytime you see a woman rebelling it's not because she want to rebel but times there are some foolish nebals who have been made husband was never not a foolish husband Abigail oh yes what happened we are living with a foolish nebal walk out of the marriage and be free we are sorry no now we are sorry now we protect it nkofo so awade abla we aso obi afrɛ o obi afama so even the time I would pon kura no time I dey pon no also make sure say awade no it's not true it's not awade for wom so for it was say o power and so for so for me bisa sebo o say empon awade for ti empon susum konkro na ma ho kwa me ye adwuma na me hwa awade for ti o ti ma twa so say na sia mudi aso for obi onim say na mmere aso no obi fi aso dem nko enyo no ti na me po sorry I'm not running the church according to the whims and capacities of the main people in the church say na mo ye hwehwanim na ma aso na dada obi dia no dia me kan say nyankopon susu kokko ba me ye adwuma me mmere nso ya mepon ukro hwehwa wa pieko na sa sorry what time we na aso mo yire bi na aso mo yire nso ku pieko eti na say asofo ba sofo preacher na yiri bo nani say we aka wa nka dey asofo bi say they preach according to what their wives will tell them enti oya billboard na yiri fo na oba wale ni ko sha so dem a 4 o'clock 3 o'clock na no fa ho onim do apɛ onyame 4 o'clock da bu yo nyame unyanyame unya wale ni pa da bu the confusion blow award you ma one we create no kru na ejimi no time say so ko show na so timi what you talking about answer na 4 na I was so for di nyansa ne ade so for yakopɔ de ama wo I saw na you dey for better all Queensta ho worry jumadi na yakopɔ de asha wo nsa no ho Queensta wa so dey no worry ya me kan aboa no awari ko sin jai dey na mo kan no me say Bible no ma ho kwan ma wari jai is permitted from Genesis to Revelations all the scriptures is quoted all the scriptures on quotation Matthew 4 ne quote Exodus quote here Deuteronomy quote here last one James 4 all of them oboa go back and read that scripture. Go back and read that scripture 19 again. And go back to 2 Corinthians. I say it's a lie. It's a lie. Right? It's a lie. When Paul neglected his responsibility, go back and read what happened. Go back and read what happened because there were people that have married in the dispensation of Moses' law as a certificate. And they were still finding Christ. What was here? BC, AB. Be careful when you're managing the two of them. What was it? What was it? Paul, a black boy, who were dear Chila, a so for Najas of Woody. Dear Besam can say, I want you to say, come, okay, Moses 10 commandments. So wouldn't so for. So, Papa saw a feed and the Yashi, but I saw him say, 10 commandments and I go body by Moses. And you busy. So him. And the next commandment that was given to us was Moses' commandment because he broke the 10 commandments. Just quote. Friend, commandment. He didn't give him the commandment again. He didn't. Match up. Deuteronomy 5. And to reading nation or some man to be my reading nation. Deuteronomy 5. And your man who flow be man now must control for Deuteronomy 5. Exodus 20. And I'm a man who from now must control for FM.
nyankopɔn no a eti ɛyɛ mmienu na ɛwɔ mu Exodus and Deuteronomy no bɛma metie ɛyɛ sua adeɛ o me se nyame frɛ Mose maa no Ten Commandment obubu no nyankopɔn maa ne biom wama ne biom Moses wrote the second one awari gyaeɛ yɛbɛtoa so wɔ bere nkwa ne na yɛbɛtoa Lutro to ka no yɛbɛstart afi ɛkyɛ deɛ nyankopɔn soso yɛbɛtoa so afi onyame yɛ mama wo de nyankopɔn yɛ adoma kasa de da sɛnɛ yɛbɛtoa so yɛbɛtoa so Lutro to nyankopɔn de abɔ mo bia ntete sama wa wasɔre hɔ nipa bi agyae a ɛne ɛwo nso ɛtie kɔ yɛapɔn wa obi a bɛsɛ nyame nyɛ dansi no ɔba reception 0277 yɛdidi na ɔbaɛ 60 Ono wa didi 9644 yes Kristo mba wa dasi didi na oba 0277 60 96 44 bema tetel na wani suade hu eye egu awale ntia ja awale ni tam me wa ha osonfo obuafo nyame nipa council yitro meja awale yi awale ja ni no problem o ubi ti ja awale e awale ja nya awale pa Lutro obi ja awale bronsam yusu ni kakra ntia ya mo nhwe ni so for today wasaba we asofo egu mo hu sana bronsam yusu ya nyina no tama ye frɛ na afi na mo ba njenya hwe mo mo ne eti number ni nie awurade adoma first match all night kese pa Achimota ABC obia emrebi na enye efe ye chia o Christian Center nyina your number is 0243 32 55 17 and now 0244 85 86 11 only a mesom free number no ye Achimota ABC that's my and a kaswa na shamai ye be say hia bio shalom etie for makramu o nyame adoma ekina ye be hia na mom topic we de be san akoso nyame adoma next week and na wi na watch pepe wate nyame onka mu nyina ho na ekina me ba ma be ka bo machi so mpan no ho enkomo so e de akere mu bye bye ye cry ye children harvest